Kublai Shibun, ya pi Risha Mansong. Kublai Piru. Di hang ni mentah pidan mentah ban leyo, mentah muka. Mentah sengi ngisut pendap ya kawe kajing wai ke badai nak film Dhaka Escape. Dia pi syak benar-benar mereka. Hakan ni kajing wai te besim mentah idei bak pira dok todong. Nang ta ina dia simle kini armut ki badai ki aktor jong ke film Dhaka Escape himo. Te mangaru kumju nang ta I bak amazing nang ta I kong Sherlyn Kongwa. Tiki boni kisah dancers kidang boni kidang amlar banyak kerteng. Mentah pi babreu bakum ne mano bapen babreu pi. Yang ini baru kita bersih mentah ni lapen babreu dai klurmi mauri badai parajo isan milian mauri ngatrai baru ngi tip hi. Boleh pi tip usnyu hajrong. Boleh kiwi pelaj usnyu. Nama baik itu bapen make up yang aba kani kajan ke bang apong mga kalong kumne try ke kam cover na rendang tak kaya haba ini hairstyle tak kadau. Kaya haba try bakadur juga. Kada pipi ang bang babreu. Setenat dalam kota. Haba shat pi sa umno ka susuk. Ngate ngamdai ranong shat ke hi sabangam julai practice shat kum tu tangba laya practice idan hi bahikai shat dengi I about one bed sang pliang mo te lengba jing hikai jong I ngirungi one bed 1 minute practice ngila hi han Pisu kum no bi shat langut ba phira. Biang hi semutanat hi te kumtang hi semutanat hi makir kya min sem be tangiro kumtang hi Ba phira do aktor bala khamslam banya pi. Pidon ang misukyo ba pi yang lambat I. Hakapodang sedang porba shoot ya ka film student Bangalore te ngadan hi ka jing sngo nervous kandiat mo haba aklang badi ba phira dok todong ma ba ite ila de senior tang ba menta te la kham ya kendu hi man kapor kha kham tu kham kendu te la kham sngo slur hi kandiat saba kilong kisngo tanap begum tu ki I men sim lang ba te kum ta hi so tanap ba missing pat pi sngo kum no kalong kum no pi kendu ba missing iba amazing bas tanap ba te itu le lalong aktor haka kam election do la pau nang tamental sa haka kam film tegi pe baru ki et bahaya I te ilong ibu bas ngutenat bah he dai kendo ha si haba pertai besi syaruk kan pi yo shatlang ba amazing ingat shatlang pi shat kum no pi berketi na berkejat na kadang ni ke benda berketi dan ni ke benda ba habsat te kata ngamlawan batai te pi ki pe ba baju kerja ningi na kepor pin pet padio I kan hata kumnung ya shat kumnung ya ak Setelah dia kata, tim ni mana ba ring door ya kena ka? Ya kena ka jingwai ka jong ka film Dhaka Escape la ring door la penwan door di ba Elvis thaba babaro hingitep. Hang ni kentai pi chat mana kan tai ya keras. Kentai ki ba khmat hi nga ki ba ngatep dei ta ina dia simle te I Sherlyn bat manga. Kalau ngot pi chat lang tigi no chat sanran ki pi yang ki. Kitu ki nong chat sanran ki ladan be tharai ki ba phapom ngot la ya bun ba kidan ki ba ngala itu balaju kendo teng kidan bangam perju itu ora la ya bun plan mitu ita syura. Pisko thu kum no ni jingroi music video Dhaka Escape piso thu bakan hit ka jingroi kalong kum no. Haka jisu thu jangate ngasngobai bakan hit hi tangba kasong ki pet ba banir ngi comments kan ba nang ba ka jing minat ba ka jing tristom jongi ba ki pet ba ro ken ajing kesan kan mo para khasi tamo kanang ba kin kenteu lang kan ngi para khasi kan ki jingroi ka ong shelong sadhaka hiru la poi sadhaka ne kadai kat kum na film ba ki le shoot sadhaka sa Guwahati ki lawan shoot keleng-keleng ya kan ka film tengah tharai kadai kat kum ka story jong ka film ki ai kerteng kum ta na shelong sadhaka mo te ki ai kerteng kum ta hi tharai te anda filape ya ka film da fila I kan ka music video fi situ takadau ki ai kerteng kum ta kan music video pi ak kadai music video bakan no okay kadai ka bakhado au kadai ka bangak manga kadai ka ba nyau mah dan bak bakan ne baro diberi kisah bersih kamu lagi nong malah untuk lagi di Bangladesh kini juga teknik pihak student Bangalore pi akbat bapira la jendap nak no student Bangalore ka student Bangalore te mentang idang dan hapreng ka shoot ngidang shoot hite ka student Bangalore shoot dai ba Elvis thabahi te ngi keman ban deploy ngi persang hi ban shoot kloy kan Pelakon ni menu ino film Dhaka Escape kebal lagi dengan semua dah. Lakon apa ni ke film Dhaka Escape. Kamdam lasim bendale lah dia kena ke music video. Teling baju kena ke music video kadai ro ka jingwai shot. Te bendale lah dia benai shot. Te ngakan ben baro ki pet ba kin pet kena ke music video but kin wan ro habiju cinema ban kerja ke film Dhaka kan. Situ kum no kena film kan hit kaji pet joki situ joki. Nasmo kum ta he kan hit bet hi mo kataro ngan ong biasa sisen ba kum ka jingker par arta dik pet ba
Pwede ka ke music video anda la release bat kumjuro ke film anda fitted bakane ke film kalami habijus ngobha banwan ban kersan ken kenang bangiru ngin yo mensim ban nang pemi susu ban nang ak susu nang le bha susu kene jingrai pi mana berwai pi kene ke jingrai san Arman Disiar mah pi so thu kumno pat pisat ka khit na ka met na ka kyu na kumno kalong dalam syate la sungsim behi la snutunan behi man shan manong ban kyu tem kata saba kumbang ong ba sim benta bat kini la itu kum tu la snutunan ki parya ki keren bah kumi nadia ru inadia te sim bening kon kadang kendu nadia simli tang bahiru bas snutunan bah apa kalau people ban shot ka music video dah ka escape kadai hi nengkong hi hakane ka production kadai ka chwas imle film production kani hi te kadai nga hi te longba kadai beno do ka film khawa nong sor ka bala ada penmi mo man hakane tenang tu hi te ngamtip kumno isa ila ibet yang atharai bensim mentah ka film student Bangalore nang tanah katu pada ngayo ana sa hakane kan te was ngo ban ai kuble shibun kan isa bala ai lat engi mo ban pedi ya kata kasap ka phong ta te kuble shibun risha mersong is kamba ki bayi yang sem ki pelok jong pi Gimana kesannya video sedang? Kemen kumtahe, kuble shibun.